babiri bari mu rukiko olw'abanyamakuru ahambuga enkuru eza office ya polisi omuli Boma omuli Fort Portal Vincent Twesigye oli omugambirizi wa polisi ahabwe ekyange kya Rwenzori East agisenga abantu 15 nibo baferire mu butandu ezibireho omu bwire bw'ebiro bikuru. Netufunamu obubenje obwafiiramu abantu 15 netufunamu akabenje era ketuyita serious akabamu abantu abafunye ebiwundu betuta serious injuries bali 29. Omuli za butandu polisi negira ngu harimu ejo ebireho aho abantu bari kwingana 10 bafiire omuli Kyenjojo. Twesigye yashaba abavugi oguma kugendera ahabiragiro ebyankuto kwetantara butandu. Obulamu tebubaako spare wate segufana nga mpira gwa mokanti guli ogono kote yako omulala tuvugise oba tugoberera amateeka g'okukubo bwe tolina kuyisa mu koona toyisa oba owulira okooye parking emmoloka owummule. Gambirizi wa polisi nagira ngu abantu 5 nibo bisirwe omukyanga omu districts ezirimu Kamwenge, Bundibujo, Fort Portal Tourism City hamwe n'ahandi. Twesigye yayongera yagira ngu abantu 8 obwahati nibo bari omu kihome ekya polisi. Bitu polisi negira ngu obwahati batungire emishango miche wagerageranisa n'omwaka ogwahwire. Netwafunamu emisango mitono okusinziira nga bwe kyali omwaka ogwedde oba omwaka ogwa 2023 twatugumalako era twafuna abantu abattibwa 5 nga bava mu districts ababiri bavanga mu districts ya Kyegegwa twafunayo omuntu omu yafa eka balwanira mu bbaala oli nakuba munene amutta netufunayo Bundibujo naye era balwanira mu bbaala omuntu n'afa n'omukyala akwasa tumulumu ekiro emugusu that is not division ya polisi bamutema nga balwanira ttaka era ntwaga okukakasa abantu ntino mu bantu bano abataano abafa tulina bonna ba suspect tulinamu abazza emisango. Polisi yagaruka yahakanisa amakuru hagari kugira ngu polisi ikemereza kimwe aha bitongole ebyabire byibwe omurimo omuri Fort Portal okutera fireworks. Abantu batari bamwe na bamwe barugire baza aha social media batandika kujumirira polisi ahabo kugira ngu ekabaremesa okureba fireworks bitu polisi yonegira ngu eketabirimo. Bitu Vincent nagira ngu company ekija ahashaha 8 eshaha 2 bwanyuma y'eshaha ezabiri zitireho okugira ngu babase kukora fireworks. Twafunamu okusoomozebwa waliwo okusoomozebwa okutambula nga kuva mu kwemulugunya kwa hotels ezimu nti polisi ne office ya RPC teyakkiriza abantu kuba biroliro si bwe kiri era si kituufu njagala nkijjewo nti waliwo company gye bakkiriza gye baali bakkiriza okuva e Kampala okuleeta ebiroliro mu hotels zino era nannyini w'ebiroliro bino teyatuuka mu budde tujjoba bulya yatuuka mu office za polisi okuleeta ebiroliro ssaawa 8 ogwajjo ng'obudde buyiseewo essaawa 2 naye bwe tuba mu luzungu tuyita guidelines baali babawadde yali azimanyi bulungi yali mu lukiiko era akimanyi bulungi nti nno ebiroliro bitwala eddakiika 5 okuva ssaawa 6 ekitegeeza nti ebiroliro nobikwanga eddakiika 5 zisse ku ssaawa 6 twali tukomyawo so teyaleeta bintu mu budde. Gashakwa Justin Nyakaisiki ahabwa Sky TV omuli Fort Portal.